o le tala o le nā. E tolo pulo i le sunga pali, John Pali. Whapea ia Muriel Lui. Whapea ia le fionga ia NASA, Yuni Sapolu. E tō ailo pulo i le vave o le lato reaction and then take action straight away. Tō ailo pulo i nā. Wa e titilo iai. O le tusi le na motoa ialo ia lava le tusi a le CEO a le Office of Whamsinonga ia Pali, John Taimalangi. The concerns and the disappointed. Whapea wa whamalosia au e whaailoa atu lo te e malosi i le nenga yoinga wa o tō whaia. Le o te manatu ai e matua le tala whiangai, le whaatangaina, ma o se whaatau tala o le tofinga o lo o mia i te tonu o le sosaiete. Toi whapea mai lea o le saunoanga le fionga le CEO. Se i o whamanino atu, e le ai sau ai ia. This is a very, e le ai sau ai ia. Tatau. E tui nā tuai se tusi whapea i le ingoa le sosaiete o lo ia. E au noa ma le whesilingia o sui uma e le ngata i le wha temokalasi. Ai ua wha leanga ina ai le wha vai tonu lava au le tali atu ma le manino o lo ia e te tau o na tau sisia. Le la whapea ai. He urged for you to resign. Wala te tau wai. Wai whapea mai e se lau mon tupu ia members o le sosaiete alo ia. Ai whapea na to a valu i lato na whaia le nei whaai unga. O le ala le au ngā, this is, o lo i lato code of ethics e wha ngā. A whai o le tongi membership o tangata umane. O le lato a ia lea as a member o le Law Society Samoa, e consult i whaai unga ma mea o le a whaia. Ia lai whai nei, wa whai lava na o i lato. O le la watali manino tu la epa. So se whala potoponga, this is what my personal view. So se whala potopotonga, so se komiti se mafutanga, e iai ia lemisio lea, Matthew Lemisio. He is the poison ivy mea umanei. Lela ufio so i nei la le afo le vaenga le Samoa Law Society. Whaile nei tusi. Wai ai to finga le fionga ale palemia. E le se la toa iai lo la to se vaenga wha upwhai. Lo la to se vaenga wha polkiki. O la to o le asocia loia. La to te monitoringa ia loia o iaini mea le sa o whai. Tanga lea. Tupu le mea ia fupulea i atila. O whea sa ele o le societe loia. Ngu. Pea le ngu sakalia. A le mea lua whai nei. Ua so sopa ua lalai i mea le te tau no o i ele lato bisnisi. Nea la te pape mai ele fionga ale CEO. You have no right, no business to get into this.